što pogleda holo, kad ketušu igra ili kad vodi kolo, a tu i berber šaca što u srce dira, kad predveče šorom u tamburu svira. Kad bi dalje ređao, daleko bi očeo, bolje da prekinem, jer bi priču počeo. Bila je jednom dva popa, ali ne ona dva što su jednom sama na svetu ostala, pa se svaki tužio i žalio da bi mu daleko lakše bilo sa onda nije onog drugog. Ne dakle ta dva popa, nego druga dva. I živjeli su u jednom selu u Banatu. Ja vam neću kazati koje je to selo, da ne bi selo ni krivo ni dužno izlagao podsmehu, pošto ono nije ništa krivo za ono što se zbilo. Selo je bilo veliko, a imućni parohijani toliko bogati da su mogli ne dva, nego 2 puta po 2 popa izdržavati zajedno sa njenim popadijama. Da, bilo u selu dobri momaka za ženete i lepi devojaka za udanje. A i rogljeva je bilo baš dosta, kao i praznika, i sve se to pozaljubljivalo sve do ušiju. A što se zaljubljivalo, to se uglavnom i uzimalo. I kad je već došlo do svatova, nije bilo dobro samo mladi i mladoženji, nego i gospodinu popi, koga su naročito pozivali i najbolje mesto za stolom mu davali. Brat Mijo, ne budi vam zapoveđeno, dodajte mi za onog penjira onu trti.